Uno nushaka kutugira umunyamahanga noneho hari iwabo noneho ziriya sheferi zose tukazigaruramo noneho tugasubira na antite zacu. Nizo ntambara dukeneye. Nabyo birashoboka. Ntabwo nimba bari bene wacu b'abakongomani abapfurera ababembe n'abanyintu n'ibikindi bandi bashaka kuzana intambara z'amateka. Turashobora kuzizanamo. Turashaka yuko tugomba kubana mu mahoro, turi abakongomani, kugira sheferi no kutayigira ico dukeneye uburenganzira bwo kubaho kwacu. Kandi tukabiwacu tutari discrimine, nta muntu ugomba kutwica tuzize uko dusa cyangwa imico yacu cyangwa uko dute imiterere yacu. Nimba culture yacu itatwemerera guhakwa, mukumva yuko mugomba kuduhaka kumbaraga, nukuvuga ngo muzaba mushaka kuduhindurira identite yacu. Ingorane zari zihari nuko muri uburyo twikemuriraga imanza byari bigoye yuko hari urubanza rushobora, kuko birya byo kuregana n'abantu babonaga imanza inyungu mu manza zicibwa mu tumande n'ibiki n'ibindi tibyabagaho, kuko abanyamurenge bari bafite ububasha bwo kwikeba, bari bafite ubutabera bukemura ibibazo byabo mu buryo nta urubanza rutoshobora gusohoka ngo rugende ruje hanze, ngo runanirane gukemurwa, bananirwa kurwikemurira bo bonyine. Uri kurumva? Nimba ico kintu caraduteye kutwimura mu karere kacu tukagenda tukisanga no mukandi nako twisanzemo bakatugaburira mu bice byo kugira ngo badushire munsi y'ubundi butware, tukabyemera nabyo kubera impamvu nuvuga ngo zubugwa neza no gushaka amahoro, nuko nivyo z'ubutegetsi ntacu byari bitubwiye kuri basogokuruza. Ariko uyu munsi turi abantu bakuru bo kwivuganira, turi n'abantu bakuru bo kwihanganira mu buryo tutagomba kwemera nimba twararenganyijwe yuko ako karengane kagomba kuba karande tugomba guhererekanya amageneration. Namba nkumva neza icyo ushaka gusuggestinga ni ukuvuga yuko dufite ububasha bwo kurwana intambara iyo ariyo yose yo tugabwaho nk'ubwoko, ntabwo dukeneye leta y'u Rwanda cyabuze undi muntu wari we wese ugira. Twebwe ikintu kimwe gishobora kuturenganura n'ubutabera bw'igihugu cyacu. Uri kurumva? Nibwo bufite ububasha bwo kuduhereza uburenganzira bwacu. Uri kurumva? Igihugu, leta, politike y'igihugu niyo ifite ububasha bwo gukora cohesion, cohabitation nationale. Nigomba kuzana ubumwe n'ubwiyunge hagati y'amoko, bagasubira mu mateka bagasura ibintu by'ukuntu byagenze. Nta muntu umwe ugomba guhaguruka ngo acoce y'urwango rugomba gucreating intambara nizigomba kumara abantu bose hari zigasenyera n'abandi bose. Intambara nta muntu uzugira intambara yiwe wenyine. Ushora intambara ku munyamurenge ariko ikafekta abantu bose. Nukuvuga yuko insecurity, umutekano mukeya uri hariya, uri muri irresponsabilité ya leta, mu nzego z'umutekano zidafite ubushobozi bwo kurinda abaturage no gukemura amatate no guhana amakosa. Ariko irresponsabilité muvuga ubundi yo ikomoka he ubundi? Ikomoka mu nzego zidafite ubushobozi bwo gukora na politike mbi. Kubera iki? Kubera impamvu z'uburangare bw'abanyepolitike cyangwa bw'abategetsi mu kwita ku bibazo by'abaturage n'imibereho yabo, kandi ari bizo bafite mu nshingano bahawe zo kuyobora igihugu. None se umuntu ushobora kuvuga nyine ko haguruka karwanya leta ubu ngubu abakozi kosa kandi ntabwo solution ari kurwanya leta. None se bayirwanyije inshuro zingahe? Zatanze solution. Ntabwo turwanya leta, turwanira uburenganzira bwacu. Intambara zose zabaye guhera 1996 kugeza none ntabwo ari intambara zirwanira uburenganzira bwacu, ni intambara zirenganura, ni intambara zisahurira igihugu c'abaturage. Twebwe baratu exploiter, bagakoresha izina ryacu, bagakoresha amateka yacu, bagakoresha akarengane kacu mu buryo bwo kwiyubakira iwabo no kwisahurira umutungo kamere hari. None se hari uburyo bwo kuba ibi bintu abantu babikoresha mu gihugu n'izi nzego uvuga hatabaye kurwanya kuzirwanya? Ziriya ntabwo ari intambara zishobora, je sinemera yuko ziriya intambara zishobora kurwanwa n'amasasu kugira ngo zirangire. Urashobora kurwana intambara z'amasasu urwanya amagroupe arme, ariko ntushobora kurwanya ideologie ngengabitekerezo mu baturage ngo uyirwanye y'urwango yabaye exploité, yabaye ubu nyine hari abantu bafite ubuhamya yuko abanyamurenge atari abakongomani, ari impunzi zaje ejo bundi. Kabo babitakwira usanga baje mu media ngo babonye twambuka ngo 64. Nase bitakwira yavutse giheke? Bitakwira nashaka abe yaravutse 60. Yari afite imyaka 4 ushobora kubona umuntu atambutse.
akamenya ngo uyu ni umunyamurenge uje bakamubwira ngo uyu ni umunyamurenge ikintu ubwiye umwana w'imyaka ine ashobora kucibuka yego ariko icyo nzi ntabwo yigeze atubona so ndashaka kuvuga yuko ni ideology ni amateka y'amafuti y'urwango y'inzangano ariko tugomba kwigishanya hagati yacu twebwe twenyine mbese icyo nashatse kuvuga ni iki tugomba kubanza kwanza tugatahura ibibazo dufite mbese nari nshatse kuvuga yuko abavuga yuko intambara zatangiye kera yego simzanga yuko zatangiye kera ariko uburyo zatangiye kera n'abazikoze bafite responsibility yo kuzihagarara bakabyemera bakemera yuko izo ntambara zabaye ariko nanone n'abakoze uruhare ubunyine bafite uruhare ubunyine mu kutwica titugomba kubaryama hejuru ngo dukomeze tureba batwishe kera dukore comparezo pasta kubera ko twihuta kubera umwanya yego izi ntambara uvuga za FPR yateje nizi za kera ushobora kuvuga yuko izahitanye abantu benshi ari izihe nizi za FPR intambara zahitanye abantu benshi ni intambara z'ababirigi intambara za FPR nizo za affects igihugu cyose kuko intambara z'abakoroni ndavuga abakoroni bari ababirigi baciye abaturaga amaboko abandi barabica babajana mu makawucu no gucukura ibirombe by'amabuye ibigugu bikabagwaho mu buryo butemewe abandi bakabatemagura bakabica kugira ngo abantu baimpose igitugu kugira ngo abakongomani bumve yuko bagomba gukora ko exploit mu myaka 17 hari amaze gupfa miliyoni 10 z'abantu mu myaka 17 uri kurumva mu myaka 17 hari amaze gupfa abakongomani barenga miliyoni 10 ubu nyine kuva intambara za FPR zitangiye 1996 kugeza ubu nyine ko turarikodinga miliyoni zigera 15 zimaze gushira hari izo nizo ntambara naho muri communauté yacu honyine muri communauté yacu noshobora kuvuga yuko 40% noshobora kuvuga yuko 40% yamaze gushira muri izi ntambara zo comparaison no kuva ico gihe cyose imbere hambere hose kugeza muri za 90 ndashaka dufate na kane turashobora kubabara abantu bishwe na murere tukavuga ngo naka aha naka aba bose bavuga za bibogobogo n'ibiki ni nyuma yaho ziriya ni intambara za leta ya Mobutu kirya kibazo cha identity turiko tuvuga ni nyuma ariko ya 96 cyabuze ni 96 ni muri 96 okay wanakoze ni muri 96 ariko ntizikomoka kuri leta y'u Rwanda zirakomoka kuri jya ntambara ya ideology y'ingenga bitekerezo yasimwe muri parlement Anzuruni Bembe akaza kuyamamaza bavuga yuko abanyamurenge bagomba kwirukanwa mu burasirazuba bwa Kongo bahera mu bibogobogo na za Kabera bica abantu baguye hirya no hino muri ya brochure biri recorded yego hari brochure twasohoye muri Norvège tukomeza gukangurira abantu gusoma